Yasanso Eshawa Attention TV so na Twene Jonas atwa nnwom bia ma ye evangelist Dana Asamoah odofo nnwom no se wutia wo hu se wutia obetumrika akope bia to because nnwom no emu pi de ye pa Twene Jonas na ensamo otiabroti na so ensamo koso Ghana eden ya brai wode ne ho begem abedo so po nkrofo mba eye Twene Jonas no si Dana Asamoah oye woti eye FM station odidi eye Abeiku Santana ne eye kokuma enu atem no eye evangelist ya no sorry be ka kire Ghana nyina de sivu ye mbaba wa ise eye makeup ne sebe ne usekwe ntwa me de bi etwa mesaso yi enye papa na so enne waji mu diploma ne waji atum ebo pons akese na wo bodewro se dwamambon ye anne sebe enkwala toto fifi wana won mo ne no ede da no na wo betwa sa adapa no no opeso disivu Ghana na wo no ne be kan se ye politics kura no ehu hia se Kristo ni de anka wo do ho beje politics mu nenso enne dan na Asamoah wo ye politics ama ekufu adro mu odin amende wo tra social media edisibu nkrofo dia ende me Twene Jonas me twa ndwoma ma wo dan Asamoah na masa ahoro ahata eye America bontin so enwom no wo de me ente Twene Jonas enwom no emra sesia ne ento aso na Asamoah pim won sase kotokro pim ona ati ona odi kwakuma nu ni Abeiku Santana atem kwasia of course o magimi de but listen wo wagimi tell mo kwasia ba ona abeka say Yesu abeka cho se mo obi antwi makeups odwan and the makeups e chen say the old makeup artist si udam o fui Dana Asamoah pim kwasia ba wo say Yesu say mo obi anye den enhye mowere enne wo hye mowere odwan wo si Yesu simye mo adwaman enne mantamu boys ni nyina ombediw anwumre bia enti kwasia ba dia wo si Yesu nye esimenye bia Yesu simye nye politics odwan wo di America politics ma ayi akufuado kwasia ba ma no enti what did Yesu kachire osemenya memye nya wo be kachire Ghana fo anya wa na wo ye ena emana muto na Ebeneza kwachi wudiu Ebeneza opambo kwachi wudiu opambo kwachi wudiu no dwan ona ado ho de otwe na de akomo Ebeneza adiwa it's not our problem wasiaba enya yasem oti social media na Ebeneza adiwa anti enya dan wa eje Jimmy no Jimmy ena wo twe wantimi amoho ban na de akomo Ebeneza adia it's not our problem ayen mguase ma enya nimguase em Ebeneza no ma Jimmy na be ma ware oto aduane ma dia no petu anwumre umu no ubu sofu kwase empanyini odwan no akono adada no achiwadiwa aboa yeah obeka che enya odan na Ebeneza onye papa onye nyame nipa okoye no di wo odwan no wadiwa is it our problem? I'm sorry, it's not. Inti semanya Jimmy na mabegu social media na Ebeneza du inti yanya dan asiampanyini nyame aye wadom media omom gobro chire kra na omuye mahinya wanhwe ya mepe time na mapem fian na media ko bia fie no makochi na gua no mom gobro chire no. Hi, how are you? Have a good day. I mean, I just a glass in, of course, you know where we are. We are in the great city of all time, New York City, baby. Bibi Niba, King George was sending 50 stars. Thank you, I appreciate you, of course. Auntie, Obi say light off. Oh, Ghana, Kufuado, the SO Yabua, and Omom Kotu Abama, Kufuado, Omudia Kufuado, who dance here, Omunina, Kufuado, disappoint you big time. Nti omwa hu say yeah omaya dan oman kasa atu abafun ababoni na maamefo na mente ase oba panyini a wote wo kwase aba no asofo asi wanim se me ko Ebeneza kodi mi nti anya dan abrofo mai de oboa o omo slim things onam ne da so omre da ye heaven am ni glass nko anya me hia broni Mama panyini no asofo asi wanim say me ko Ebeneza kodi mi nti anya dan
to sha brofo mana honam ne da so kama on wo hwe eto na we se kura de eminim se to no obi mpa we dey I slim things pa o last nkwa enti mo isha bodo sima hu kwasi broni ono kofa ni nua Yesu bai ono ana de to kese bai ono ana e bibia o wiase ne mato na me twa kire mo no omo tie se omo ye cars omo ye computers omo ye wei obia nwene to kese ho America obia ni ho awdwene eto ho obia nobody does that, man. And obviously behave right. To say as antefotiwa, there be me so too for man no di Jimmy Babesu. Yeah, well, too for any do ma hene kontokwa. Do ma hene of upon the position or what say judge. Wako school abe judge, you know. Wako school. E wonim die. What just say? I was obviously akua friend do ku otu ofili mintidian. Munya konkonsa na ofilimi a oyemi amedia akua frani duku otu belongs to me ntidian oyemi a we part of me nti ofilimi a mensumi feel no do ma hene akosku abeda ne judge no no asa afa prae no pra gatem na Ghana kwasia obi ai common ai common ai kra ai DC kra we the common lawyer kra keke no babone tire ono no kire obekire ne ho ne market ni ayesem obeye gu na campus obi o hene mu a place oye judge no no afa praye prapra otumfo si wo no position men no otumfo school ben no ko ya ene judge ben otimi beye wontimi nya lawyer krada enso ayesem akese oba ni yebo nsamna ne di hia no wo na meche no entina me bo ai do ma hene abaso a na eye nkwasiafo ne ya because obetimi behave to say otumfo equally but I choose to say there be the almighty Twene Jonas masesa me sorry afrin kran ya betena doma ma ye bi kuro mu ye badi ase abrofo man na etia bibini abo no so isn't this beautiful enti se nipa no asori afri doma na oye ni kuro mu ya the almighty Twene Jonas me bo na baso so hu ne me che no enti mosima jimi mo ntiase na kwase ya ntiase akote soro enti we are the pa me ba na bo abaso sanity it is what it is so when etia no o ye na aye nkwase ade a me ba be fire dan na Asamoah wo kwase aba aware ye izanko bi aware o edred akwasi buaten wahu ana onu anya ni sika wo pa me manya mi sika mi di madia mi mfa nkofo bi banto aduane mani ni police ache me police ni bi anche me police ni bi anche me enti ono wajimi na se wayere wanya sika na odi akoyere wa yakwa yirisem na oba di adwuma di na fe ene obra na o stress sika emetra o medina tem o next time no hunya sika bio a obesunya nyansa too much as greetings godfather much love, thank you, I appreciate you. Enti me na me on na de ne ho na se wono no wanya ni sika no de akwa nkwase adwuma ntina na odi ni jimi abetena ho se wo se peyire fofura na mebu afu no kwasia wo ka wa hu sunsun na we yema hye odwan ma me dan na Asamoah ena ye ko hwe ni nsemo ye Twene Jonas e de breye na ma dan na Asamoah pamocho se sia no wo se first na wonim se sa nyema ni nyina enye ba se sia de wo hu se wo siesie ho a wo siesie ho hye Kristo enuonyam ti news no hya wo hye de hye Kristo enuonyam wo bo ponso a wo bo de hye Kristo enuonyam na da che kura se wawu a wo da kete so a ye kwa ko sio do ponso se wo pompo ye betwubi wo hye Bible no ama na hu sa nyema nya no ti no watwe no wafiri ho me da se bi o se wo de bretwa me kwentro bakra